Venecija. Jedno od najinteresantnijih i najlepših mesta na svetu. Ovo mesto na samoj laguni je skoro identično kao i pre 600 godina, što doprinosi posebnoj lepoti i mističnosti. Venecija se promenila u strukturi samog stanovništva, uglavnom po tome što ima više turista od lokalnog življa, ali njena lepota ostaje neprikosnovena. Venecija nikako ne izgleda velika, ali ona u stvari to jeste. Nju čine različite opštine, a u sklopu nje se nalazi oblast sa 118 ostrva. Najbolje vreme da posetite Veneciju su proleće i jesen, jer tada najbolji kompromis između temperature i brojnosti turista. Venecija je veoma lep grad za obilazak, posebno zbog toga što u njoj nema automobila. Idealan način da obiđete Veneciju je svakako da se naoružate dobrom i udobnom obućom i da krenete. Pazite samo da vas put ne zanese i da u zanosu trenutka ne ostanete izgubljeni, što se veoma često dešava turistima. Ono što vam svakako preporučujemo da pogledate prilikom posete Veneciji su Duždeva palata. Uz pomoć vodiča moći ćete da vidite nekadašnje prostorije uprave, kao i zatvor u kojem je boravio Kazanova, i pritom da vas oduševi prelepa stara krovna konstrukcija. Zvonik Svetog Marka. Sadašnji toranj datira iz 1912. godine i on predstavlja repliku tornja koji se srušio 1902. godine. Sa vrha tornja imate prelep pogled na Veneciju i na zaliv. Toranj sa satom. Nakon dugogodišnje restauracije možete ponovo da uživate u pogledu na astronomski sat. Ukoliko želite da posetite njegov mehanizam, to je moguće samo uz organizaciju vodiča i najave unapred. Jevrejski geto, to je četvrt, koja je predstavljala etnički čistu zajednicu Jevreje i gde se danas mogu pronaći 6 sinagoga, kao i gde Jevreji još uvek žive. Crkve koje biste trebali da posetite su svakako Crkva Svetog Marka, San Giacomo di Rialto, San Giovanni e Paolo i mnoge druge. Venecija takođe obiluje i muzejima. Korer muzej, koji posjeduje zanimljivu kolekciju globusa, Jevrejski muzej, Peggy Guggenheim muzej, Muzej stakla, Muzej čipke. Ukoliko posetite Veneciju, evo nekih od stvari koje nipošto nemojte propustiti. Vožnje Grand kanalom pred zalazak sunca u gondoli. Provedite jedan dan na ostrvima. I naravno, kupite ručno izrađenu venecijansku masku. Kada bismo Veneciju morali opisati u 3 reči, to bi bilo romantično, mistično i impozantno. Uplovite u svet mašte, romantike, oživite neke svoje skrivene strasti i prošetajte po ulicama Venecije. Osetite svim svojim čulima i vratite se u prošlost. Sigurno je to da će vam Venecija zauvek ostati kao jedna od najupečatljivijih destinacija koje ste posetili. Naravno, sve lepše u dobrom društvu, pogotovo ako je pored vas osoba koja vam je osvojila srce. Obilazak Venecije u dvoje svakako vam može promeniti viđenje ljubavi i života. Opustite se i uživajte. Venecija je tu da se pobrine za sve ostalo.